Kuwa gatatu ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 hari huzuye neza imyaka 16 umuhanzi w'icyamamare wafashwe nk'ikirango cy'icyo kuba icyamamare ari cyo umunyamerika Michael Jackson apfuye. Bamwitaga The King of Pop, MJ, The Gloved One n'andi mazina menshi. Yabayeho ari icyamamare abyina mu buryo bwihariye akagira ijwi ritagizwe na benshi mu mateka ya vuba y'isi. Michael Jackson yabaye icyamamare agenda hose mu mijyi itandukanye ku isi, yuzuza abantu amastade n'amarena. Mu bitaramo byinshi abantu bavaga imihanda yose bagiye kumureba, bamwe banahasize ubuzima. Michael Jackson yari ikirango cy'ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yapfuye afite imyaka 50 y'amavuko mu 2009, ariko mu buryo bwihariye Michael Jackson n'uyu munsi abavutse atakiriho baramuzi. Yaririmbye indirimbo nyinshi zamamaye n'ubu zikiri mu mitima y'abazumvise, ku buryo n'ubu bamwe kuzumva bibatera amarira y'ibyishimo ariko n'agahinda ko kumubura. You are not alone, will you be there, beat it, leave me alone, rock it with you, heal the world, the girl is mine, blood on the dance floor, shake your body, dangerous, man in the mirror n'izindi nyinshi zibarirwa mu magana. Yatanze ibyishimo kugera apfuye ku itariki ya 25 y'ukwa gatandatu mu 2009. Reka uyu mugabo tumuvugeho, tuvuge no ku rupfu rwe, kubera ko ejo bundi hamenyekanye amakuru yuko uwavuzwe ko ari we wagize uruhare mu rupfu rwe atari we mu by'ukuri, ahubwo nk'uko ikinyamakuru TMZ cyabigaragaje mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu, cyagaragaje ko umuhanzi Michael Jackson wari icyamamare cyane wapfuye mu 2009. Urupfu rwe rugashinjwa muganga Dr. Conrad Murray wakatiwe imyaka 4 ariko agafungwa 2 azira kuba yaramuhaye imiti myinshi cyane ya propofol ifasha umuntu gusinzira, ikanifashishwa mu gutera umuntu ikinya. Nyuma y'iperereza ryakozwe ngo byagaragaye ko uyu nguyu Conrad yafunzwe iyo myaka 2 yose azira ubusa, ahubwo wari umuganga wa buri munsi wa Michael Jackson witwa Arnold Klein witabye Imana mu 2015 ngo niwe wishe Michael Jackson amuhaye ibiyobyabwenge, imiti myinshi cyane ya propofol, Delmoral n'ibindi ngo byamugizeho ingaruka ku mubiri, unanirwa kubyakira birangira ashize mu mwuka. Reka tubivugeho. Michael Jackson yari umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, umubyinnyi, akaba n'umukinnyi wa filime wamenyekanye cyane ku isi mu njyana ya pop, ndetse benshi bamufata nk'umwami wayo. Yavutse ku itariki ya 29 y'ukwa munani mu 1958, avukira mu gace kitwa Gary, ni muri Indiana. Yari umwana wa 8 mu muryango w'abana 10 bakomoka ku birabura b'abanyamerika, Joseph Walter Jackson bakunze kwita Joe Jackson na Catherine Esther Cruz. Umuryango wa Michael Jackson wabyirukiyemo abahanzi barenze umwe, ari naho yakuye inganzo. Bari bafite itsinda ryari rigizwe n'abavandimwe gusa, ryamenyekanye mu myaka ya za 50 na 60. Baryitaga Jackson 5. Michael Jackson yakuze atumvikana na se Joe. Uyu ngo yakundaga kumukubita akiri muto, uretse ko uburyo se yamufashemo ngo aribwo bwamugiriye akamaro cyane mu myifatire amaze gukura. Ibi yayubwiye Oprah Winfrey mu kiganiro bigeze kugirana mu 1993. Mu 1964 Michael Jackson na mukuru we Marlon binjiye muri iri tsinda rya Jackson 5 ryari risanzwe rigizwe n'abakuru be Jackie, Tito na Jermaine, ryitwaga Jackson Brothers. Michael we yabafashaga kuririmba. Michael Jackson yatangiye kuririmba no kubyina afite imyaka 8, igihe yari atangiye kujya asimburana na mukuru we Jermaine mu kuyobora indirimbo za groupe, ari nabwo bahise bahindura izina ry'itsinda baryita Jackson 5. Itsinda rya Jackson 5 ryatangiye kuzenguruka ibice by'uburengerazuba riririmba cyane cyane mu tubari tw'abirabura. Mu 1966 Jackson 5 yatsindiye igihembo cyatangirwaga mu gace bari batuyemo cy'abana bafite impano yo kuririmba, bakaba bari baririmbye indirimbo y'igihangange James Brown yitwa I Got You, yari iyobowe na Michael Jackson. Jackson 5 yakoze indirimbo zayo nyinshi zirimo yamenyekanye cyane yitwa Big Boy. Banakoranaga n'inzitunganya umuziki yo mu gace bari batuyemo yitwa Steel Town. Hari mu 1967 mbere yuko binjira mu yindi nzu ikomeye ya Motown mu 1968. Ikinyamakuru The Rolling Stone kivuga ko Michael Jackson akiri umwana yari umwana w'intiti cyane, wari ufite ubuhanga butangaje mu kuririmba. Yaravumbutse ahita aba umuririmbyi uyobora abandi mu itsinda ku buryo butangaje.
Iri tsinda ryakoze indirimbo nyinshi zagiye zikundwa ndetse zigafata imyanya y'imbere kuri Billboard magazine. Hagati y'umwaka w'1972 n'1975 Michael Jackson yashyize hanze album enye wenyine akorana n'inzu ya Motown, muri zo yiswe Got to Be There ndetse na Ben zitiriwe ko zihagarariye Jackson 5. Itsinda rya Jackson 5 ryabaye intangarugero ku birabura bose b'abahanzi. Mu 1973 iri tsinda ryatangiye gucika intege ahanini bitewe no kutumvikana hagati yabo n'inzu bakoreragamo ya Motown, maze mu 1975 baza kuyivamo. Mu kwezi kwa gatandatu mu 1975 iri tsinda rya Jackson 5 ryasinye amasezerano n'indi nzu ya Epic Records, maze banahindura izina biyita Jacksons. Murumuna wa Michael Jackson witwa Randy yinjiye muri iri tsinda asimbura Jermaine wari wahisemo kwikorana ku giti cye akanagumana na Motown. Bakomeje gukora umuziki ndetse banakora ibitaramo bazenguruka isi, banashyira hanze album zigera kuri 6 hagati y'umwaka w'1976 n'1984. Icyo gihe Michael Jackson niwe wandikiraga indirimbo iri tsinda. Mu mwaka w'1978 Michael Jackson yagaragaye muri filme y'umuziki yiswe The Wiz. Muri iyi filme niho yahuriye n'igihangange muri sinema no mu muziki muri ibyo bihe, nyakwigendera Quincy Jones. Bafatanyije mu gukora album ya Michael Jackson yiswe Off the Wall. Mu 1979 Michael Jackson yavunitse izuru ubwo yakoraga impanuka arimo kubyina, byaje gutuma yibagisha izuru. Quincy Jones na Jackson bakoranye kuri album Off the Wall bafashijwe n'ibihangange birimo Stevie Wonder na Paul McCartney. Aba nibo babafashije mu kwandika. Iyi album yasohotse mu 1979, isohoka iri ku mwanya wa mbere, ihita ikora amateka yo kuba album ya mbere y'umuhanzi uririmba ku giti cye yisigira indirimbo mu myanya 10 ya mbere. Iyi album yageze ku mwanya wa gatatu kuri Billboard 200, inagurishwa amakopi agera kuri miliyoni 20 ku isi yose, ndetse imuhesha ibihembo bitabarika. Mu 1982 Michael Jackson yanditse indirimbo Someone in the Dark yakoreshwe muri filme E.T. The Extraterrestrial. Iyi nayo yatwaye ibihembo byinshi. Mu 1982 yashyize hanze album yise Thriller. Iyi yasohotse ari album y'akataraboneka, ndetse nyuma y'umwaka umwe isohotse yabaye album ya mbere ikunzwe cyane ku isi mu bihe byose, ubwo yabashaga kugurishwa amakopi agera kuri miliyoni 65 ku isi yose. Iyi album yabaye iya mbere kuri Billboard 200 mu byumweru bigera kuri 37, ndetse iguma mu 10 za mbere mu byumweru bigera kuri 80. Iyi niyo album ya mbere mu mateka y'umuziki yabashije kugira indirimbo 7 zose mu ndirimbo 10 za mbere, harimo Billie Jean, Beat It n'izindi zamenyekanye cyane. Michael Jackson ni nawe muhanzi wa mbere wabonye uruhare runini ku gihangano cyagurishijwe bwa mbere mu mateka y'umuziki, ubwo yafataga $2 kuri kopi ya album yagurishijwe. Kasete ya filme yavuga ku ikorwa rya album ya Thriller yitwa The Making of Michael Jackson Thriller, nayo yagurishijwe amakopi agera ku 350, ibintu bitigeze bibaho mu muziki, ndetse iyi kasete yegukanye ibihembo bitabarika. Mu 2009 amashusho y'indirimbo Thriller yatoranyijwe n'ikigo cy'igihugu cyita ku mashusho, akaba ariyo mashusho y'indirimbo ya mbere yaratoranyijwe. Abantu benshi bagiye babura uko bavuga Michael Jackson, uko bamusobanurira abandi, bitewe nuko ibyo yakoraga bitari byarabayeho mbere. Uburyo yaririmbaga, uburyo yandikaga imiziki, uburyo yabyinaga, byose byasaga ntibitarigeze biba ku isi. Ku itariki ya 25 y'ukwa gatatu mu 1983 Michael Jackson yongeye kwiyunga n'abavandimwe be mu birori byabaye amateka ku nzu itunganya umuziki ya Motown. Ibi byaciye kuri televiziyo. Ibi birori byanyuze kuri televiziyo nyine, byakurikiwe n'abantu basaga miliyoni 47, bihuriza hamwe ba Jackson n'abandi bahanzi bakoreraga muri Motown. Byibukwa cyane kubera uburyo Michael Jackson yaririmbyemo Billie Jean. Mu ntangiriro z'umwaka w'1984 Michael Jackson yatangiye gukorana n'uruganda rukora ibyo kunywa bidasembuye Pepsi, ari kumwe n'abagenzi be ba Jacksons. Muri uwo mwaka ubwo yararimo kuririmba, yakoze impanuka ubwo insinga z'amashanyarazi zamugwagaho ziramutwika bikomeye mu mutwe, ntiyigeze akira ubwo bushye. Mu kwezi kwa gatanu mu 1984 Michael Jackson yatumiwe na Perezida Ronald Reagan muri White House kugira ngo amuhe igihembo cy'ibikorwa yakoraga byo kwigisha abantu ububi bw'ibiyobyabwenge. Mu 1985 Michael Jackson ari kumwe na Lionel Richie banditse indirimbo We Are the World, yari igamije gutabariza abantu bo muri Ethiopia no mu ihembe rya Afurika bari bugarijwe n'inzara. Iyi ndirimbo yabaye iya mbere ku isi igurishijwe amakopi menshi y'ibihe byose.
yabashije kugurwa amakopi agera kuri miliyoni 30 n'amamiliyoni menshi y'amadolari yayitangiweho nk'inkunga yafashije abanya-Ethiopia bari bugarijwe n'inzara. Iyi ndirimbo yabashije gutwara ibihembo byinshi, ndetse na nyuma y'urupfu rwe ni indirimbo yakoreshejwe nanone mu gukusanya inkunga ku bagizweho ingaruka n'umutingito muri Haiti mu 2010. Michael Jackson mu myaka ye y'ubuto yari afite uruhu rwirabura, ariko kuva mu myaka ya za 80 uruhu rwe rwatangiye guhinduka nk'urw'abazungu. Abantu benshi bagiye bemeza ko Michael Jackson yaba yarihinduye umuzungu abishaka, ariko nk'uko umuganga witwa J. Randy Taraborelli yanditse mu gitabo cye mu 1986, Michael Jackson ngo yarwaye indwara z'uruhu za vitiligo na lupus. Izi ndwara nizo zagiye zimuhindura uruhu, aho vitiligo yatumaga uruhu rwe rweruruka, naho lupus igatuma uruhu rwe rutakaza ubudahangarwa ku buryo rutakwihanganira izuba. Abaganga benshi mu myaka ya za 90 bagiye bavuga ko Michael Jackson yaba yaribagishije izuru, isura, iminwa n'itama, ariko Jackson we yarabihakanye kenshi, yemeza gusa ko yibagishije izuru kandi ngo nabyo byatewe n'impanuka yagize. Michael Jackson mu myaka ya za 80 yatangiye gutibiro ku buryo bukabije, ahanini bitewe nuko yifuzaga kugira ingano nk'iy'umubyinnyi, ndetse abamubonaga kenshi bemezaga ko yahoraga azengera bitewe no kwanga kurya kugira ngo ananuke. Michael Jackson yagiye avugaho byinshi muri icyo gihe. Benshi banavuga ko akoresha uburyo bwo kugabanya amahirwe yo gusaza n'ibindi byinshi byamuvuzweho nk'itangazamakuru, ariko yagiye byose abihakana. Mu 1986 Michael Jackson afatanije na George Lucas bakoze filime y'iminota 17 yo mu bwoko bwa 3D yitwa Captain EO. Yabashije kwinjiza amafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amadolari. Mu 1987 Michael Jackson yashyize hanze indi album yise Bad. Iyi nayo yazanye ingufu nyinshi, ariko zitangana n'iza Thriller yayibanjirije. Ariko iyi nayo yabashije kwitwara neza cyane ku isi, dore ko kugera mu 2012 iyi album yari imaze kugurishwaho amakopi ari hagati ya miliyoni 30 na 45 ku isi yose. Mu 1987 kugera mu 1989 yakoze tourne y'iyi album Bad. Iyi ngiyi yamuhesheje guca agahigo ko kuba umuntu wa mbere wagurishije amatike menshi y'ibitaramo, agahigo kemejwe na Guinness de Record ubwo yagurishaga amatike agera ku 540 mu bitaramo 7 yakoreye muri Wembley Stadium mu Bwongereza. Muri iyo tourne yakozemo ibitaramo bigera ku 123 bibasha kwitabirwa n'abantu bagera kuri miliyoni 4,400. Mu 1988 Jackson yasohoye igitabo kivuga ku buzima bwe, Moonwalk. Mu myaka 4 cyagurishijweho ibitabo bigera ku 200,000, ndetse yaje no gukoraho filime yise nayo Moonwalk. Mu 1988 yaguze ubutaka hafi ya Santa Ynez, yagombaga kubakamo urwuri rw'inka yise Neverland Ranch. Ubu bwamutwaye miliyoni 17 z'amadolari. Mu 1989 yahawe akazina k'umwami w'injyana ya pop, ndetse icyo gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Herbert Bush amuha izina ry'umuhanzi w'iyo myaka. Michael Jackson yakoraga ibikorwa byinshi by'ubugiraneza. Yatangaga igice kinini cy'amafaranga yinjiza mu bikorwa byo gufasha, ndetse ivuriro ryamuvuye ibikomere yagize ubwo yashyaga mu mutwe ryaje kumwitirirwa bitewe nuko yahise yiyemeza kurifasha. Mu kwezi kwa gatatu mu 1991 Michael Jackson yasinyiye amasezerano n'inzu ya Sony ku kayabo ka miliyoni 65 z'amadolari. Aba umuririmbyi wa mbere usinya amasezerano ahenze. Yahise ashyira hanze album ye ya 8 ayita Dangerous. Iyi album nayo yitwaye neza nk'ibisanzwe. Yagurishijweho amakopi agera kuri miliyoni 30 ku isi yose kugera mu 2013. Muri Amerika indirimbo yari kuri iyi album Black and White yaramenyekanye cyane ku buryo yasohotse ari ya mbere kuri Billboard Hot 100, ndetse imaraho ibyumweru 7, ari nako bimeze mu bindi bihugu byo ku isi. Iyi album kandi yari iriho indirimbo nka Heal the World yabashije kwifatira imyanya ya mbere mu Burayi bwose, ndetse igurisha amakopi agera ku 450 ari indirimbo gusa. Mu 1992 Jackson yashinze umuryango wise Heal the World Foundation wari ugamije gufasha. Uyu wabashije kohereza inkunga mu bihugu byinshi byo ku isi mu rwego rwo gufasha abana basizwe heruheru n'intambara, bibasiwe n'ubukene n'inzara ndetse n'indwara z'ibyorezo. Muri uwo mwaka kandi yashyize hanze ikindi gitabo yise Dancing the Dream, nacyo cyagurishijwe cyane. Muri uwo mwaka nanone yatangiye tourne yise Dangerous Tour. Iyi yinjije miliyoni 100 z'amadolari. Yabashije kuririmbira abantu bagera kuri miliyoni 3,500 mu bitaramo 70 yakoreye ku isi yose. Muri uwo mwaka yakoreye uruzinduko ku mugabane wa Afrika, rukaba rwari urugendo rukomeye
yasuye ibihugu nka Gabon na Misiri. Akigera muri Gabon yasanganiwe n'abantu basaga 100,000 benshi bafite ibyapa byanditseho ngo ikazi wacu Michael Jackson. Gusa kwamamara kwe kwaje n'igitotsi ubwo mu 1993 Michael Jackson yatangiye kuregwa gufata ku ngufu abana bato b'abahungu, aho yaregwaga gufata ku ngufu umwana w'umuhungu w'imyaka 14 witwa Jordan Chandler. Umuryango w'uyu mwana wasabaga Michael Jackson kwishyura indishyi z'akababaro, ariko Michael Jackson yarabihakanye. Haje gusohoka amajwi ya se w'umwana wari umuganga w'amenyo Dr. Chandler ubwo yivugishaga ategura uburyo azabeshyira Michael Jackson ko yamufatiye umuhungu ku ngufu. Ibi Michael Jackson yabikoresheje yiregura ku byaha yaregwaga, ndetse anemeza ko uwo muryango waterwaga ibyo byose n'ishyari no gushaka kurya amafaranga ya Michael Jackson. Urubanza rwa Michael Jackson rwarangiye yemeye kwishyura uwo muryango miliyoni 22 z'amadolari, ariko ibyo Michael Jackson yabifashe nko gufasha uwo muryango bitewe nuko yemezaga ko ibyo bamurega atari ukuri. Mu mwaka wa 1994 Michael Jackson yashakanye n'umukobwa wa Elvis Presley witwa Lisa Marie Presley. Bahuye mu 1975 ubwo uyu mukobwa yari yitabiriye igitaramo cyari cyakozwe na ba Jackson 5. Bakomeje kugirana ubushuti busanzwe bwaje kuvamo urukundo rukomeye. Bakoze ubukwe mu ibanga, ariko bamarana imyaka itageze kuri 2 baza gutandukana batagiranye ikibazo. Mu 2010 Presley yabwiye Oprah Winfrey ko nyuma yo gutandukana na Michael Jackson babanye indi myaka 4 mu ibanga bagikundanye. Mu 1995 Jackson Michael yashyize hanze indi album yise History. Iyi yabashije kwitwara neza nayo ku isi yose kubera ko yanagurijweho amakopi agera kuri miliyoni 40 ku isi yose, ndetse itwara ibihembo byinshi. Indirimbo zari ziriho nka You Are Not Alone na Scream zabashije kwitwara neza ku ntonde zinyuranye mu bihugu byinshi byo ku isi, ndetse You Are Not Alone ifite agahigo ko kuba indirimbo ya mbere yasohotse iri ku mwanya wa mbere kuri Billboard Hot 100 yanditse muri Guinness de Record. Iyi album yayikoreye tournée yo kuyimenyekanisha agera mu bihugu 35 ku migabane 3. Ibi bitaramo byitabiriwe n'abantu bagera kuri miliyoni 4,500 mu bitaramo 82 yakoze, bikaba byarabashije kwinjiza miliyoni 165 z'amadolari ya Amerika. Michael Jackson ari muri ibyo bitaramo yashyingiwe inshuti ye bari bamaranye igihe, Deborah Jane Rowe. Uyu yari umuganga w'uruhu. Ubukwe bwabo bwabereye mu mujyi wa Sydney muri Australia, ndetse Rowe yari atwite inda y'amezi 6 y'umwana wabo wa mbere. Uyu muryango waje kubyara umwana wabo wa mbere bise Prince Michael Joseph Jackson 1 mu 1997. Nyuma y'umwaka umwe babyara undi mwana w'umukobwa, Paris Michael Catherine Jackson. Jackson na Rowe baje gutandukana mu 1999, maze Jackson yemererwa kugumana abana babo. Mu 1999 Jackson yitabiriye ibikorwa binyuranye by'ubugira neza, aho yitabiriye igitaramo cyabereye muri Luciano Pavarotti mu Butaliyani. Cyari kigamije gukusanya amafaranga yo gufasha abana bibasiwe n'intambara yaberaga muri Kosovo. Yari yanitabiriye ibindi bikorwa yikoreye ku giti cye byo gufasha, agenda akorana n'imiryango inyuranye nk'umuryango wa Nelson Mandela wo gufasha abana ndetse na UNESCO. Mu 2001 yashyize hanze indi album yise Invincible. Iyi yatumye agirana ibibazo n'inzu yari afitanye nayo amasezerano ya Sony bitewe n'inyungu buri wese yifuzaga gutwara. Iyi album yaje idafite imbaraga nk'izayibanjirije, ariko nayo ibasha kwitwara neza, igurishwaho amakopi agera kuri miliyoni 13 ku isi yose. Ibi byatewe n'ibibazo yari yaragiranye na Sony byatumye kuyamamaza bitagenda neza. Mu 2002 Jackson Michael yatangaje ko Tommy Mottola akaba ari we wayoboraga Sony ari umuntu mubi, ndetse warangwaga n'ivangura ruhu utarashaka gufasha abirabura, ahubwo wibye ngo byari ukubarya ibyabo gusa. Icyo yaragize ati Tommy Mottola is a devil. Muri uwo mwaka wa 2002 kandi Michael Jackson yabyaye undi mwana wa gatatu yise Prince Michael Jackson 2, ariko nyina w'umwana ntiyigeze amenyekana. Mu 2003 Michael Jackson yongeye kuregwa gufata ku ngufu umwana w'umuhungu w'imyaka 13 y'amavuko, ndetse aregwa kumuha ibiyobyabwenge. Ibi birego yarabihakanye nabyo. Mu 2006 Michael Jackson yatangiye kugira ibibazo by'ubukungu, ndetse byanatumye rwarwuri rwe rufungwa. Icyo gihe Jackson yaregwaga n'abantu batandukanye bagiye bamufasha mu kwamamaza umuziki we, bakamurega kubambura akayabo ka miliyoni 270 z'amadolari. Nyuma y'ibi bibazo by'ubukungu Michael Jackson yongeye gusubirana na Sony, bamufasha gusubiramo indirimbo ze za kera no kongera kuzigurisha kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura abantu bose bamwishyuzaga. Mu 2009 Michael Jackson yateguye ibitaramo mu bihugu byinshi byagombaga gutangirira mu Bwongereza, yitaga ko ari byo kugaruka kwe kandi ari byo bizasoza ibitaramo by'umuziki mu buzima bwe yari yahaye izina rya This Is It. Yateganyaga ko bizavamo amapaundi
miliyoni 50. Ibi bitaramo bitegurwa byaciye agahigo ku isi ko kugurisha amatike menshi mu gihe gito. Amatike arenga miliyoni yari amaze kugurwa mu gihe kitarenze amasaha 2. Ibi bitaramo byari biteganyijwe ko bizatangira ku itariki ya 13 y'ukwa karindwi mu 2009 bigasozwa ku ya 6 y'ukwa 3 mu 2010. Icyumweru kimwe mbere y'uko igitaramo cya mbere kiba mu Bwongereza nibwo hasohotse inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'icyamamare Michael Jackson. Byavuzwe ko yitabye Imana azize umutima. Hari ku itariki ya 25 y'ukwa 6 mu 2009. Ku isi yose humvikana inkuru mbi benshi bavuga ko umwami wa pop yitabye Imana ubwo yiteguraga ibitaramo mu Bwongereza. Urupfu rwe rwavuzeho ibintu byinshi, biza kwemezwa ko yafashe imiti irengeje urugero yo kumusinziriza bitewe nuko yari asigaye abura ibitotsi. Jackson yashyinguwe ku itariki ya 7 y'ukwa 7 muri Staples Center muri Los Angeles, aho umuryango we n'inshuti ze n'abakunzi be basaga 1,600,000 bitabiriye uwo muhango. Nkuko byatangajwe vuba aha, ng'umuganga we yamuhaye imiti myinshi, umubiri we unanirwa kuyihanganira arapfa. Gusa kwamamara kwe ntikwahagaze, kubera ko na nyuma y'urupfu rwe Jackson Michael yabaye umuhanzi wa mbere ugurishije amakopi menshi ya album mu 2009, aho yagurishije amakopi agera kuri 8,200,000 muri Amerika gusa na 35 ku isi yose mu mezi 12 yakurikiye urupfu rwe. Michael Jackson yatwaye ibihembo bitabarika mu muziki, yaciye uduhigo tugera ku 8 yandikwa muri Guinness de Record kubera ibikorwa byihariye yakoze mu muziki. Jackson afite kandi agahigo ko kuba ari we muhanzi w'ibihe byose wabashije kugurisha umuziki we cyane, aho yagejeje kuri 400,000 z'amakopi ya album ku isi. Nyuma y'uko apfuye, abantu benshi bagiye bavuga byinshi bitandukanye ku buzima bwa Michael Jackson. Gusa Bill Whitfield na Javon Beard bari bamwe mu barinzi be kuva mu 2006 kugera ku munsi we wa nyuma, bemeje ko nta wabarusha amakuru kuri we kubera ko bari bamuzi neza, ndetse amaze gupfa bo ubwabo banditse igitabo bise Remember the Time Protecting Michael Jackson in His Final Days. Bagaruka ku buzima babanyemo n'uyu mugabo w'icyamamare. Aba banditsi bahoze ari abarinzi be babwiye ikinyamakuru The Express menshi mu magambo yavuzwe n'uyu mwami w'injyana ya pop mu myaka ye ya nyuma, dore ko ari nabo bamubaga hafi igihe cyose. Bavuze ko yari asigaye agira impungenge nyinshi ku mutekano we n'uw'abana be, ku buryo yari asigaye atacyumvikana n'umuryango we, ndetse bavuze urundi ruhande rwiza rw'ubuzima bwe rutigeze rumenyekana. Babigarukaho baragize bati twashimishijwe cyane no gukorera Michael Jackson nk'abarinzi be mu myaka 2 n'igice ya nyuma y'ubuzima bwe. Muri icyo gihe hari byinshi twamumenyeho, bati yari umugabo mwiza, w'umutima mwiza, ndetse akaba umubyeyi mwiza utandukanye n'uko avugwa mu binyamakuru. Amagambo ya Whitfield na Beard yashyize ahagaragara amabanga y'ubuzima bwa Michael Jackson mu kiganiro na The Express. Dore amwe mu mabanga 10 yashyizwe ahagaragara n'aba barinzi be atarazwi kuri uyu mugabo w'icyamamare. Irya mbere, Michael Jackson yari afite abagore bibanga. Bavuze ko Michael Jackson yari afite abagore ku ruhande bibanga batigeze bamenyekana, aho bavuze ko nibura yabaga afite abagore 2 kandi bataba muri Amerika. Aba barinzi bavuze ko aba bagore ba Michael Jackson ngo bagizwe ibanga ku buryo no mu muryango we, abajyanama be cyangwa se abana be ngo ntibigeze babamenya. Aba bahoze ari abarinzi be bavuga ko ari bo bonyine bagize amahirwe yo guhura n'abo bagore ubwo bari bagiye guhura na Michael Jackson muri Virginia. Nabwo Michael Jackson ngo ntabwo yabahamagaraga amazina, umwe yamwitaga inshuti, undi akamwita Karabo. Irindi banga, Michael Jackson ngo yirindaga uwamufata amajwi cyangwa se amashusho mu ibanga. Mu rwego rwo kugenzura umutekano we, Michael Jackson yahoraga yirinda uwamufata amajwi mu ibanga, ngo mbere yo kwinjira mu cyumba cya hoteli icyo ari cyo cyose cyangwa se mu cyumba cy'inama yabanzaga kureba niba nta kuma gafata amajwi cyangwa se amashusho gahishemo. Irindi banga, kwica ku muryango we. Igihe yagarukaga muri Amerika avuye Bahrain na Ireland mu 2007, Michael Jackson ngo nta muntu n'umwe wo mu muryango we bari bacyumvikana uretse nyina Catherine. Iki gihe nyina niwe wenyine wari ufite uburenganzira bwo kumubona atatse gahunda cyangwa rendezvous, mu gihe undi muntu wese wo mu muryango we washakaga kumubona yabanzaga gusaba rendezvous yo guhura nawe. Ngo ariho n'igihe abavandimwe be bagombaga kurira igipangu kugira ngo bagere iwe, ariko abashinzwe umutekano babafata bakabamerera nabi. Irindi banga, ngo yakundaga gusoma ibitabo. Uretse kuba yari umuririmbyi ukomeye, Michael Jackson ngo yari umufana w'ibitabo by'umwihariko by'amateka, ubugeni, ubumenyi n'ibindi. Ngo iyo yajyaga mu iduka ry'ibitabo inshuro imwe gusa yahatangaga amadolari agera ku 5,000 ku gitabo. Ibanga rya 5, mu ruhame abana be bambaraga mask ndetse bakaba bafite amazina baziranyeho. Mu ruhame abana ba Michael Jackson ngo bagombaga guhisha amasura yabo
ndetse bakagira amazina baziranyeho bagomba guhamagarana mu rwego rwo kwihisha abapaparazi. Nta mwana we wari kumva ahamagara undi mu mazina azwi iyo babaga bari mu ruhame, wagira ngo bari bamaneko. Irindi banga rya gatandatu, nubwo yari umwami wa pop, yari afite ubundi bwoko bw'umuziki yikundira. Benshi bamuzi nk'umwami wa pop, ariko Michael Jackson igihe kinini cye ngo yiyumviraga umuziki wo mu bwoko bwa classique, nk'umuziki wa Beethoven, Tchaikovsky, Bach n'abandi, ku buryo mu modoka ye no mu nzu niyo muziki yumvagamo gusa. Irya karindwi, Michael Jackson yari inshuti y'abababaye. Ibi byemezwa nuko ubwo umukinnyi w'umukino wa football americain wari waragizwe igicibwa muri rubanda, O.J. Simpson, nyuma yo gufungwa azira kwica umugore we, ariko akaza kugirwa umwere ubwo atari afite iyo yerekeza, ndetse n'itangazamakuru rimumereye nabi, Michael Jackson yaramucumbikiye. Irya munani, mu myaka ye ya nyuma Michael Jackson yari yarahunze isi y'ibyamamare n'itangazamakuru ngo ntiyarakibarizwamo. Nyuma yo kuvugwaho amakuru mabi mu bitangazamakuru mu myaka ye ya nyuma, Michael Jackson yari yarahunze itangazamakuru ku buryo atifuzaga kureba ikintu cyose kimuhuza n'isi, nko kureba televiziyo, gusoma ibinyamakuru n'ibindi. Icyo yakoraga gusa ngo yakoreshaga DVD. Nta mudasobwa yari agifite, ngo yatumaga abarinzi be kumwoherereza ubutumwa bwa email mu gihe bibaye ngombwa. Mbere yo kujya kugura ibitabo, abarinzi be ngo barabanzaga bakareba mu iduka bagiyemo niba nta kinyamakuru kirimo cyamwanditseho. Gusa ikinyamakuru kimwe cyonyine yasomaga ni Wall Street Journal. Yasomaga buri gitondo kubera inkuru z'ijambo ry'Imana, ngo nicyo kinyamakuru cyonyine yasomagamo inkuru zitamuvuga nabi. Irya cyenda, mu gihe yashakaga kuruhura umutwe, yajyaga mu kibuga cya basketball wenyine agatera umupira. Kimwe mu bikorwa byaruhuraga Michael Jackson kwari ugukina umukino wa basket. Uyu mukino ngo yawize kera igihe yari akiri kumwe n'abavandimwe be mu itsinda rya Jackson 5. Igihe yashakaga kuruhura umutwe, yajyaga mu kibuga wenyine agatera imipira muri paniye, yaruha agataha. Irya 10, kuva mu 2003 yari yarahunze iwe i Neverland. Kuva muri uwo mwaka ubwo abashinzwe umutekano bamuteraga mu bwami bwe i Neverland, kuva ubwo yahise ahunga, ku buryo kugeza igihe yapfiriye we n'abana be biberaga mu mahoteli. Ku buryo i Neverland nyuma y'imyaka 5 mu 2008 hari hakemeza ko yahasize mu 2003, uko intebe bazitereye hejuru, ahantu hose haraje umusaka, ndetse ubwami bwe bwarabaye ubw'ibitagangurirwa. Muri make, ibi nibyo byaranze ubuzima bwa Michael Jackson, wiswe umwami wa pop, igitangaza n'umuhanzi w'umunyamuziki wubatse izina riremereye kuri uyu mubumbe. Mwakoze kutwumva.